omonomo ugego omono yuru yegbe ye yakera Emperor Julius Fabomo na eje like father like son. Latest album no pay na hin inu agata la ho Mr. My brother, you go give me another track Israel. Eba baba ne ngbe oko winaga ke lowo pe amanene agitonwe no ke so wa gbe obo o mebe ne luge edo sukma e ma na bi ebo mo awe lo yi temi no biore e yi rari tamo mo egu megbe gbe ni talagbe o e metera mono eni jojo roka amawune agisa ko e kwa u gbe ni yage ugebe odonu pokefa eme gbogbo we mo dose ora kweneto yedu Hewe donebwa ire ihwana ladiane rule area city shop no jake wese ogwena rie enu the latest album of the Emperor Julius Fabomo like father like son inu agata mamie bogo move rule boege the marketer producer and distributor Osas old disc 98 Benin Auchi Road ugwe Osas Motor Park Ibaduwa wa Benin City Oga emi ami omo sopon osanowo tuwa eri mi ami no re osanera me uwese nuna yemere o mami ami ame owosa go be latia oh Sister Liza Kabwe the Jerusalem praise team but this your latest album on where osayere la ho Sister Liza Kabwe umeke nurie lai to lai until you give me another track era tale o ama bi akin bagbon era tale ama bi akin bagbon akimie o setale fo aidenoje Akimi ego setale fo aidenoje ina o tara pome eredere o tara pome eredere oye eredere o Jesu ewa jimete Sister Liza Kabwe, this your voice. Everybody sabi say you na super. Oladialeni Donebwa ire osayemere latest album egegie bogo move boege Osas old disc 98 Benin Auchi Road ugwe Osas Motor Park Ibaduwa wa Benin City. Amana wiyebia ugagi nyebia o yena o yere o mono kiye wala bebie Eriono teme omono wiji ebi ayabi eji Osas old disc you don't come out again Mami Mona the life twins udoji keve doing nothing una too much your voice dey make me grilla ogba brother is like you wakpa enu wakpe na agbon imakwegbe agbori makwegbe mama de guse na seba Donebwa ire ihwana agbon imakwegbe no pere udoji keve doing na ye the life twins iya la janenia faru le fi kora onuzage la dakini nu yari ogwo ebe city shop no jake wese bueno dey mote boege the marketer and distributor Osas old disc ibi agbon ga ni yere bia o baba o okin ameye Amuateri na we amaselele nyana okin ameye osare gomege ebi na talele mena de matana osare gomege yare kwa ena yari abioma osare gomege eyi me kwa ena yari abioma sauro shiri ameya ya kokana mame You know Prince Clement Ogie, the gentle Clemico and his fantastic stars. Oh, Tengabu, I'm your VCD when I know Ladiana, Iviagbon, or the Yenyemua, Yiku, Ijeme, Egbona, Maeve Kaladia de Prince Clement Ogie, La Hoa, Yeriopa, La Obaba. Oh, yeah, yes, Kenigi, okay,
Ewe don't wide. Iwana Nikanaga. The latest VCD of the Prince Clement Ogie. Ibiagbon. Oladialeni Anuwajenu Doriogwe. When Odeya Mwate. Ulebwaege the music promoter of the year. The producer and marketer. Osas O Disc. Ana Hekonuru Nele Ijeme Erun latest album Ogo Sagbovo Ogogo Na Eje Ekarosa Nimenabewe Avielele Oladialenia Mami Wenodeya Mote with the marketer Osas O Disc with 98 Vinina Ochi Road Vaduwawa Oniwe inside Osas Motors is there Vaduwawa Aga uwe mi no gbegbe ose wo ma mi ose gbe ose wo ma mi ose gbogbo